Bobo musuhnya di belakang Zapi. Tapi saya hai nok api lah kai Aitor di sana. Hari nungguin hal ini Aitor Debbarma. Jadi pas kamu hari senjata ya apa problem ini? Aitor ngangkai, Aitor kerana Atukri, kesun kesini kalau mahal. Jadi saya semua belai ke orang keti beker sahaja kerana mereka. Sini jadi semua kukti boni, saya tadi komen sesuatu kaya ni. Sahaja kukti kesini kerana sini saya orang ni kukti no kerana. Aitor, insan. तो 그것만 expect 하이터 만 나눠 이제 제딘 태겠음 로 audition चली तो सुनो कई आदिनों तो किसान ने स्केल रमन लोगों का दिनी भाई नानो जे साइड हमने होते आ स्केल में फाइव रम का क्या नहीं नहीं रसम गले का खाता का नन और रसम बाय दा बिमोले जे रसम जस्टिफिकेशन खाएगा gang belekno mana khasan kha jadi ang nayo next round thanani aba ani point of view next round thanani ni capability tho baik sini saya hamon don ni kuptibo heja teknik nawale sudah kena thosama sini ya ang mana ni sama kena te wan sabui mana kira bimol
bairsa baikro boni khorang khana manna angui tama kata asuk kana kota khani abono belake kaham nung temo kaham kasrin jo 한발씀. 제또 라스트니 컨테스텐트 봤으니 저도 자주선에 국대 넣었습니다. ang totam sanai ang kher samsa khana musung kiro tisa yawe tizlang tela or samuna sabi sa Aitor, mungsa jaga kibina kere inja khang tuni gani macam mana, bulan ni sini payah jaga tu, kaisa jaga fano kami nuk jaga ya, God bless you, Om Haikene Ishwar, Debbarma no kusugo next round tu mana ni kusugo Om Haikene, Debbarma practice rawas Debbarma. 한발. Aitor kasi tis rock no extra variation tuna ni sesana disa tabo orsa mo ang omai ko orsa mano ang ti extra talent rock tuna sesana 한발 sure sir. Balik 한발 sarso. the kaisa sari sanna musung bono idol temo stand up program bagai temo presentation kam program bagai nung tahu present teacher betul teacher present teacher nung best ke tahu performance but nung teacher kaisa present onar bagi nung next round tu kesana lari kondulia bayar Okay sir. Balik hambai balik nak bani comment section sini jadi sini tinggal kerana kai Aitor no balik hambai payah aku thago suno joto no balik kerana tu kene sabi. Kita mungkin joto contestant